Okay. Good morning. Milky, good morning. Milky Way. Okay, Danny, good morning. Ako nga sida dito topic ani katang ni Zakir na pukhalak pa topic amne haidi zero factorial ji kai one chai no. Masidi ka shuyam na te da. Aduga cube root of unity ai ji kai no aduga cube root of unity da complex number gini ko cube root of unity ai ji complex number gini do no gi NCRT adagi kai no gi hoje like ta di syllabus se half tre yare ko adubu ND da di dum toin hangba cube root of unity ai ji aduga adagi ma topic masam ga kari akogi De Moivre's theorem hai bamga yare ko ND da dum hangan ba du aina tak ba se thau ba ai tare topic kara important way ba noi any exam gi do ado noi syllabus da chalam draba here go do ne do previous year question ga ne jinga se video ga su sang adum na te aham da Zakir lak tu male Zakir nang gi zero factorial du ne ho to dije factorial gi hoi idea je khoi khangre akoi ho je ahan ma question je Zakir nang ba question ne why zero factorial is 1 haven't zero factorial is 1 tai je kai yin haven't ado ai ja answer yam sang na di piro gi Zakir ai line na sam sam bi da pirage nang factorial lai je kai no hana yeng tare na factorial lai je say 1 factorial je kya tai ba 1 factorial je 1 tai ba ya go 1 factorial je 1 tai go ado nang kamai rak pa yai si ja 2 factorial by 2 ni rak pa yai 2 factorial by 2 ki value je kya ta ge 1 ta ba ne 2 factorial de 2 into 1 ado makha da 2 na divide aw ra amina mathaki 2 ngak thana 1 ta dro aduna 2 factorial by 2 je 1 ta adu sab mana na sira 2 factorial thamo 2 factorial kya tha ba koi 2 into 1 natra 2 into 1 adu ja si ja 2 into 1 di 2 ta jagram ni ko adu nang 3 factorial by 3 na thamba yai sorry 3 factorial by 3 ya nganda brain ha ja ai 3 factorial lai je 3 into 2 into 1 ni adu da makha da 3 ne yalak tar di nang 3 do ka khraga 2 into 1 le hora ne ba adu 2 factorial ta ho ya sigi kano jibu khangbro sigi pattern jibu khangbro je kira in tai jibu khangbro tai ro adu 3 factorial lai je kano 3 factorial lai je 3 into 2 into 1 ne ba adu sidi kai samana ga ka 4 factorial by 4 ai bo samana ba 4 factorial lai je kano 4 into 3 into 2 into 1 yare ko adu nang na 4 ni en tar di ka thana ga 3 into 2 into 1 ka tang ne ho 3 factorial ka tang ha ya yare ko nang pattern je sum chat le ba aduna takpadi kai noi kan nang sira 7 factorial lai tar di kamai ni ni kari ge samana ka na kan da 3 factorial hai kan da ama henkalaga 4 factorial by 4 hai ko ne ba 2 factorial hai ba matam da ama henkalaga 3 factorial by 3 hai ko ne ba yare ko adu nang na sira 7 factorial hai tar di 8 factorial by 8 hai ka ne yare ko aduna nang na you get a pattern nang pattern nam phang ya kari pattern noi kan da nang mon da sira n factorial by n hai rak tar n som da ni ko 8 factorial by 8 hai bas maina n factorial by n hai tar di nang kari samana gya kan da som da di 7 factorial lak sune tra ama handra lak sune tra aduna n minus 1 factorial hai ba samana si gyan daw ro dai ro si gyan daw ro bro n factorial by n hai tar di n minus 1 factorial ga samana ba ama handra som da 7 8 factorial by 8 hai tar di 7 factorial mana bas maina yare ko adoi tardi ke dorba akoi gi hojik put n gi value na hojik 1 thamjine put n equals to 1 n gi value 1 thamo n gi value 1 ta ta di si equation sin lak ta di 1 minus 1 factorial equals to 1 factorial by 1 sibuk da yaning da buk nam la yamoi adi n gi value da 1 sin lak ne 1 minus 1 di 0 ta re 0 factorial equals to 1 factorial di 1 ta re makha da 1 yete 1 by 1 di 1 the praman tawre to 0 factorial 1 ta haido si praman ta Zakir pl bon taro atopa mayam explanation mayam lei ri ko to atopa explanation di tor gum ji asi khadang tor ge yar bo Zakir ngau drabo pl ko yare mathang da koi cube root of unity as ngasi ga video ga sang ko pung tare ke lo de mande yaw de mande cube root of unity ya
cube root asina bol kaino na pukhalakpa khoi jogesh ka nearest kana pukhalakpa kaino ne cube root of unity cube root of unity adang one ngai je khang ta cube hai jin kai no cube root hai jin kai no unity hai y ani khatang ni sira important when yaw je keyword hai ta key ke no hai ta cube root hai jin kai no unity hai jin kai no se khang lo hai na se gi topic se cube root of unity hai je kai no sina square root hai ta ri kha square say square root of 4 gi square root hai ta di si 4 tham dro na cha nang na smai tham ba ju ai square root ta di smai ta sing na mo ki de sira 2 yaw bani adu ne square ka ori ne ado khoi 2 di hamna di noi class 7 8 da mo pado ado cube root hai tari kama ge sira 3 apa ne adu ga sira cube root of 4 hai tari sin yar ko ado atopa rom da kama i be ga 4 to the power 1 by 2 ai was sama nei cube root ai yar ko si jo 4 to the power 1 by 3 ai was sama nei cube root ai ado cube root 4 root yar ko fifth root ga ai fifth root hai tari kama ne sira 5 ma sam thamani adu ga fifth root of 10 hai tari se fifth root of 10 ai अखोइन तौगिबदो स्क्वायर रूट तदी सम स्क्वायर रूट ऑफ 10 हाइ तारदी सी थम्बने बा अदुबु कदरबा अखोइ स्क्वायर रूट तदी सिगी 2 जे हाबना दि यारगा समाइ 10 गथन थमकबने सी स्क्वायर रूट ने लौनबने क्यूब रूट हाइ तारदी 3 हापक्तुने बा 4 रूट हाइ तारदी 4 हापक्तुने 5 रूट हाइ तारदी 5 हापक्तुने यान दाइ को अदुने बस क्यूब रूट हाइ जे क्यूब रूट हाइ बेथरदी नंगसिरा क्यूब कारो हाबने यारे को क्यूब रूट ऑफ असिने क्यूब खतंग हाइ तारदी 10 टू द पावर क्यूब हाइ तारदी समाइ थमक्तुनि को खेनाइ को असिने क्यूब cube 10 cube by wasina the cube root hectare di 10 sina cube root kawi just cube khatang ai ta di 10 cube was ma gyan dar ko si gyan dar ko don cube root ai je silai ra cube root of unity ba kana gi cube root no na sai di cube root of 10 ai bane sirai jina cube root of 10 ade si cube root of 10 यारे को हंदा उन क्यूब रोड यूनिटी है यूनिटी की क्यूब यूनिटी है दी कहनो यूनिटी दे को यांक द यूनिटी है तादी वन है को यूनिटी है जी केम तना ते नोइना यूनिटी का है बजुदा कनो मम्मी बको ओनर मनी यूनिटी है बेथदी वन है बने यूनिटी दे मखत मोइ बना ड्र वन है बने अदो मेस द यूनिटी बो हम दार वन नि नंग को एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तादी वन की रूट है बने वन की क्यूब रूट यारे को वन की क्यूब रूट सिक्या तानी कना हंगम में one the cube root का सिला कांड क्या ताने का नाइंगे मैं मरता one the cube root का सिला क्या ताने का नाइंगे मैं था one ada ide one name kayino one the any power ka abji one ta ye one the 100 ka gera one the 1000 ka gera one the half ka gera one the 0 ka any power ka one the one dum ta bro aduna han ban sarja one ye cube ru se kana no ba one time aduda hojik hangi bo hangja sira loire sigi topic se sira loire ta sinai ko de na class 10 the cube root of unity is a class 10 the 9 ram tar ba tamam tar ba cube root of unity is sira loire sira topic full loire kem dam ninga litra adu bo koi class 11 da tamak pane ba cube root of unity one the cube root karaga ja one the cube root karaga ja one katang tai hai na tra one katang tai hai na tra ado one katang taram dre ba atopa su tale me ba अतोप मसिंग कंप्लेक्स नंबर ताले में यारे को अदुना क्लास 10 ददी रियल नंबर खतन ने खोइ तमैजे रियल नंबर द 1 द क्यूब कार कान द 1 द क्यूब रूट कार कान द क्या तागी हाइ तारदी नन हाइ दुजे ओ सार 1 टाइ हाइ दुने रियल नंबर ददी 1 खतन 1 दे लेते मा तार तुइ फोन जे 1 दे लेते रियल नंबर द अदो कंप्लेक्स नंबर ददी ले ब्राइट तारदी कंप्लेक्स नंबर ददी मसिंग अनि लेले में सों थोरे 1 द क्यूब कार कान द cube root karakanda one katang taram de one ju tai chumi atopa ni ju tale me ado real number di wem complex number wele me ado class 10 da mam tari selo ma de ne topic je real number katang tam me class 10 da di ado 11 da complex number ni na ani mu jok sele ado ani do kana eng de ne ado cube root unity as kem tna te se ko atopa ni do kana no khangdre ko ado no puthok tu ni se cube root of 1 have ne ba 1 cube root sa 1 tai di khange
this is for real number gi khanar pani complex number da di ani lei re abdo kana yeng thok tu ne ado ai kana no khang re ba do na ai tok long na se z na loksal ge complex number di z na loksal le abdo ai ko z loksal mani ko ke su kai de ko hai di tarak tu do kana lo khang de ba khang dab de ko x y z ani kano variable na kano to represent to ai du di let to loksal ai du di z na loksal je si bu de ke su kai mo da hai di 1 cube root to atopa ni do kana no khang de ba du na ai khang dab do ai z na tham je holak ke do ne ya re ko adu itari yengji sidis cubing both side nang na both side cube ga tardi seju cube squaring both side haiba du maina cubing both side yare ko adu nang phangdu jige dorba sidi aini cubing do rigi no se cube ru ni sina cube ni kakthana yare abdo kayin hai ka na sigi cube ru dai tardi 1/3 ga samana iba adu the power 3 ka san by the 1/3 ga 3 kakthana ga loi kakthana gi yaina square lem tari nang squaring na ra ga square root mangan ro minus si ju cube root lem ni na cubing hai du ne ba cubing to re 1 equals to ka do ba z cube le ra sibu gyan tai ko okay adu di nang sira adu di sira 0 le ro equals to z cube 1 je somja ki dar di minus 1 da hu ne adu ne ko somja kram le hu du na 0 thami je adu 1 cube 1 di 1 cube ko sa mane sidi 0 equals to sidi nang formula ma ning jango kari formula nang class ni endo ge formula ma kari formula a cube minus b cube ge formula kana hai game a minus b a square plus ab plus b square ai bodo si formula je ning jangi bo yare ko adu formula do sin naraga a minus b adi a di z na sagram ni z minus 1 bracket z square plus ab yare ko ab hai tari ke dorba z into 1 ni a na z ni b na 1 ni z into 1 ni z tare plus b square di 1 square 1 square di 1 tare siloi khangna yang wani da khangi ko chibu khange adoi tari nang hojai leije nang hojai sira tare ji kem tane masing ani ne se leije two different number masing ani singang jiga ani je purina kan 0 tai have ni angang ani je masing ani purina kan 0 tai have ni adoi tari mabai ni marakta ma 0 era moidro mabai ni mag 0 is we ado mabai ni marakta ma 0 er mane ba aduna z minus 1 je 0 tai or adi masing ani purina kan 0 ta mi je han bagi z minus 1 je 0 ta ba ma natraga ani subugi z square plus z plus 1 je 0 ta ba ma si tar mane so idana aduna han bagi z minus 1 equals to 0 asomda 1 minus 1 thang to z equals to 1 aduna han ba z ki value phangi abna akhoi z se kana ne lo hot khino akhoi z si din nang sai tu ning jang ko akhoi z si de kari ne ba akhoi cube root of 1 ki cube root se kana ta ge khang da bi da z ne na loction gi bne z tu na answer ne loction gi bne ba ado tarai ban answer ne kana wa ma ba z se 1 aham da 1 sum ni sine sum me ko na sai jo ha ge re tu sira ya re ko 1 ki cube root si di 1 an ta ne ama phang gare ahum ne ai ko ama real number gi hoji phangi je anim na complex number wa ne anim ji kai bu thor kani asomi equation ato pas de bu thora ne ya re ko or si equation je mo hota re na si equation je hota dia si di kano ne si di quadratic equation pa lo ko a quadratic equation oi class 10 gi do ax square plus bx plus c equals to 0 ai ba matam da nang x ki value je minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a na quadratic formula to gi do adu nang z har ko ni z ki value je ta re minus b avni b ki value di 1 ni adi z ki coefficient silai ba ngang du ni adu minus b ai tar minus 1 tar plus minus root over b square b di 1 square minus 4a di 1 c di c ju 1 1 ya ta ni coefficient to aduna b ju a ju c ju 1 by twice a 2 into 1 yare ko adu itar di c di kya tar ba minus 1 plus minus root over c di 1 square di 1 tar minus 4 into 1 di 4 tar by 2 c di kya tar ba c di minus 1 plus minus root over 1 minus 4 di minus 3 yare ko 1 minus 4 di minus 3 minus 3 do ai minus 1 into minus 3 na minus 1 into 3 thamba ya to 1 minus 4 di minus 3 ni minus 3 do ai minus 1 into 3 thamba ya by 2 asidi kya tar ba sidi z ki value je okay so I'm sorry z की वैल्यू क्या था बा -1 सिगी रूट ओवर -1 जावरी सिगी सिंगांग जे नंग सादोक तारी कमाय ताय बा
root over minus 1 into root over minus 3 root over 3 neba adi manung da root ki makha da minus 1 3 level na adu root over 1 minus 1 is the iota ne nang hai ga iota I to root over minus 1 ya koi complex number to wi ko kai no ai kan da nang square equation ta di I square equals to minus 1 ha do yare ko si do gi do adu na iota root 3 da re yare ko adu nang sira phangai je tem te minus 1 plus minus si manung is the iota root 3 by 2 da re to complex number oina phangi no to iota ya already complex number ne khangam na tro complex number oina phangi aduna ani ne ba kari nang na cube karak pa matam da to nang na 1 ji da nang na sina hining je ten therefore sina hining je nang na 1 hai ba masing ji da cube root karak pa matam da to cube root karak pa kana ta gang ge kan masing ahum da ba yai ba kana noi ka aham da 1 ma samuk ta jaba yai 1 de ni power ka di 1 ta sim ni khangjare ani sub da khoina ta yai ja -1 plus iota root over 3 by 2 hai bam ju ta ba yai ba yare ko sira plus minus hai do khoina sai tari phone je plus minus hai do sira amana plus ne amana minus ni amana minus ke thamiro -1 minus iota root 3 by 2 ahum ne aduna ne ani na complex number se yauri ba ni jina complex number adu wa somna real number ego ama ado ni any equation gi complex root lai ta di amana magi conjugate way ne abdo sigi ani suba sigi root ani zakari no khena rai ja plus ka minus ka thang khena rak pani complex number iota gi mamang is the plus ka minus ka thang khena rak pani yarba aduna ni conjugate na do conjugate ai ta nang plus to minus all have do aduna sel lai ja sira haining ja sigi cube root of unity ja haining is kaim janate 1 is the cube root ka kanda 1 tani yare ko 1 the cube root ka kanda 1 tani aduna taba atopa complex number ani imju le me 1 the cube root ka kanda 1 the cube root ka kanda lai je -1 plus iota root over 3 by 2 si wa ko we de ko adu -1 minus iota root over 3 by 2 ado na cube root over unity je atopa angle leng ta di si cube root of unity ya jisine 1 cube equals to z na yibdo yare ko adu na aina sai cubing both side araga z cube equals to 1 hai bane amse yare ko simaine khalaju ai ba hai ba ya thadi z ki value do kana no ba z ki value do kana lau tar di kana lau ga na cube power 3 ka ba matam na 1 da ga ne hai bo samma lai ba na sai na hai yibdon kai do ba 1 the cube root ka tar di kana tar kana ka na moi hum tar khimne ba hauji hai du khwai jina onthok na reverse to right ba kabaina hai ba z hai ba complex number z hai ba masingam lai ba kana no khangde ba aduda power 3 ka tar di kana ta ni sine aga power 3 ka tar di 1 ta ga ni sine adu z ki value do moy hum lai ba nana power 3 ka ma tum da 1 ta ba aham da 1 ne 1 da power cube ka power 3 ka dum 1 ta roi draw aduga atopa ni imju le me -1 plus iota root 3 by 2 ai ju na cube ka under 1 tani the power 3 ka under 1 tani -1 minus iota root 3 by 2 ji ju na power 3 ka under 1 tani aduna c gi equation ji gi karam equation z cube c gi 1 je somja ki dadi -1 san ko -1 equals to 0 c equation ji c equation samane ko c ni samane ko mathang makha samane ko nan thiong 1 do som thang gi wa ni yare ko z cube -1 equals to 0 ai bani 0 le mo ni na si samane sina hining is ga ine ba si samane z ki value do kana no ba nang power 3 ka kanda 1 ta rakha to ba si gi equation ja ma gi z ki value je kana ta ne ba 1 ne adu si ga ga na -1 plus iota root 3 by 2 ne adu -1 minus iota root 3 by 2 ne adu ahoina si sum high da sum kano to lei ba I think -1 plus iota root 3 by 2 ga na high ba je yam sang e ba na tra adu na khoina symbol am na represent torok sia yare ko adi sum -1 plus iota root 3 by khang ba de important way ado sum sang lei re ba ma di constant value ni hong ba na roi da value ni adu ga sum high sang na ba khoi mes da dia sang pot bam da adu na t na bi da ma je ke dor ba omega na thon ba ne na si omega w na te ko omega symbol du ni koi greek letter omega du ni yare ko omega symbol ni se omega man da w man bi do omega thole sino omega oi tar di sing ang je kana oi ga ni yung ko sino omega oi gitar di sing ang je kana oi ni kana hinga me
ani je khenari je plus ka minus ka tang ne omega square root ka ne ba kari no omega square root ji ja minus omega oi roi let me minus omega oi roi omega square root ka ne yong ko sa si omega je smai je akhoi na kano to bo je akhoi gi complex number da di ga dor ba a plus say a minus iota b har ja a minus iota b यार को asi complex number amni ko a minus iota b then omega nang square and the count is square ka ta ke dorba a minus iota b whole square na la ne yan dai ko adoi tar di ke dor se omega square equals to 2 biro a square dorba adoi tar d minus twice a d a b d iota b ni ko iota b यार को plus b square d iota b whole square यार को अदो इतारी नंगे ओमेगा स्क्वायर जी क्या तारबा a square सिदी minus twice क्या तारबा minus twice iota ab plus sorry minus ला आनी सिरदी कहीं नॉय कैंसिल जे iota square ना थोले बा iota square दी minus 1 ना ड्रॉ अदो minus अदो minus b square यान तारे को सा यान तारे अदो अखोइना हौजे पामै जे हौजिकी केनो दो ओलकपनी अदो योंको अदो सी कमाय थंबा यागे कनो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू e is a को नंग e is a minus a square ने इबे याय कैसे कोई दिन ट्राई e is a minus a square इबे याय अदुगा plus 0 सी थोड़ा सी को twice e d minus a na sa kare yare ko e d minus a na sa kare say sorry minus 0 से minus 0 को minus e d minus a na sa kare b जे minus iota b na sa जे सिके सुकाई दे को आइदि आइना कनो तो थमक पानी से e square जो minus a square ना थंबे याय अदो सिरा si e gi mota minus a na silakba ada iota b gi mota minus iota b na silakba adu mamang du minus ha pakba adu itar di minus ahum ni na du mamang da minus ta jai je kesu kai di na tra adu minus b square hai ba ja ai sumai thamba yai ba minus b square hai ba ja plus iota b whole square na thamba yai minus b square is adu na sai du dum yeng ya re na sai plus iota b whole square hai ba ja minus b square ta gi ne dum plus iota b square da id iota square no minus 1 tare han dum sum jayu adu nang si je sine a saro si manung jina x saro x square minus kedoroba x y plus y square hai bane sorry I can wala mi ko sira minus sam jo ha pam ba ko ide ko kitang di keno wale ko minus mai na pa ji keno ai kan da minus square dum plus 1 gi ne ba ko ide ba adu ko sigi minus ki sorry sigi iota square minus 1 tholo kanina adu nang na sira phangi je tem jante minus a yare ko minus b ko into je ketang square program to ko kanom tienge ko adu di sira lai je minus wala po ni ko say 1 minus 2 iota is go 1 minus 2 iota whole square jing jab 1 minus 2 iota whole square jadu di se nana si change sorok pa minus haraga minus 1 plus 2 iota whole square siga sama na iba conjugate की कनो property में दरकार लेना है ना conjugate की property में conjugate तो यंग को से ना conjugate अमर जे कमाई तो और फंगियंग जे conjugate any conjugate अमर ना उन complex number z को वो complex number हम ले रहे से touch minus जलो 1 plus sorry minus 1 है ताई जलो से minus 1 plus complex number any complex number हम ले minus 1 से plus
3 iota arj yareko is complex number am laire magi conjugate hai tari kana no z bar ni rani ko my conjugate ti -1 de dum link da bi tham bi rani real part ye do imaginary part se nang sign do change to happen ne plus lem do -1 bi happen ne adu -3 iota ai do ne sim di khange ko sim khange adu ga hosi conjugate ki property yam phajab property am leiba kari property no ai kan da okay kari property no ai kan da nang na sigi sigi sina complex number do ni som jina magi conjugate ni adu sigi complex number sigi nang na square ka bi bje square ka bje kai mana ya kan square ka ba se kai no square ka ba je nang na square gi idea ja khoi tam gure square na kai do ya ba negative sign jim the square na do mangan be ya ba adi -1 square je minus ta ba hai ba the z square ja minus z square ha ba ka sab mana ba gyan dai go khoi square gi idea je square je na je negative mangan le ha ba ne ado ida di yeng je go z ti se lai ga minus z ha da di kana no z ti si wo gram ne z ti kana ne ba khoi -1 -3 iota wo jim ne ado minus z ti kana wo ne minus z ti si gi z si da minus na puri na bi ro ha ba ne ado minus z ti kana da ne kan da asi puri ta di +1 ta gra ni aduga kya tar ba sa +1 ta gra ni aduga -3 iota ta ra ne yai ko si yai ko ado itar di ho jing ji ko sa nang minus z ai bani ko sa minus z kya tar ya ba 1 ta gra ni aduga -3 iota whole square ta gra ne yar ko sibu gyan tar ko ado akoi sien da photo yeng ji na si je si jen da photo yeng ji ne si di nang 1 square tham ya re a square minus twice ab plus b square ban ja ado itar di sira minus twice a di 1 b di kya tar ba 3 iota plus 3 iota whole square tham ne yar ko sibu de kem ta lan de ko yar ado itar di hojiga ado akhoi na hoji sa ga lei ja si da halak tuni ko ado 1 gi mahuta aina have do square awni na -1 thamba yai ba -1 square na thamba yai 1 gi mahuta -1 square na thamba yai ba adu ga sira minus masa gi mlai jare minus masa gi mlai jare yare ko minus masa gi mlai jare adu ga sigi 1 gi mahuta ko ai kano -1 amuk ka thamuke ko jing ji ko maram ga yinu yeng ji ko 1 gi mahuta -1 amuk ka thame ado iota da dige dor by 3 iota an tham ya nuka plus iota da 3 iota si chmai tham pa ya bra cái nhóm chuối anh là thấy tôi chỉ cái nhóm chuối này chỉ iota square hay bao करी नाइन हो यालें -1 स्क्वायर थंबे यारे अदुगा सिजे -1 आरेगा अदु सिरा प्लस होइना थमागा हाइदि सिरा माइनस दि थोन दुने अबदु -1 थमाबा यारे को -1 थमाबा अदुगा सिरा माइनस थमकपा सिरा माइनस थमकपा cái nhóm xuôi đấy sao có ai cái nhóm thấy gì quan ta -1 plus 3 iota lại qua đó cả z square hay ta đi sẽ cái mấy thằng có cái can ta minus hai ga z square si ta z square si choi ta ka dum ne ba di complex number de dor ba amana magi conjugate se amagi square ga manai ba adu aina se ta kan hola kan ta 3 ka ri kin no z square into what's called z square is -1 plus whole square de ta di -1 square plus twice -1 3 iota plus 3 iota whole square and it are the 1
minus twice twice 6 iota minus oh so gyan ta ai sai da gi choi tang patang hol le ma ko se no ai na kano confusion sa la dum ma le do I'm sorry for that se a hoi logi do z ha ba complex number am lo re z se ke do ba iota minus 1 plus 3 iota ba ma aduga z bar hai tar di magi conjugate hai bane adui tar di ai minus api re sira kasu bai de ko aduga si jim di to adui tar di hauji to di ai z square ji buthok ke z square ji hotok ke ba yar ko z square ji hotok ke ba minus 1 plus 3 iota lai re adu whole square tham do ne yar ko adui tar di si di a plus b whole square pa la ni a di minus 1 ni minus 1 square plus twice a di minus 1 b di 3 iota plus b square di root 3 I'm sorry 3 iota whole square yare ko sibuk te yani minus 1 square di 1 tare adu si di si purina tar di minus 6 tara ni 23 6 iota plus sorry minus lak to ni se srai di si 3 iota whole square hai bane 3 iota whole square hai bane tra adu tari nang ka dor ko ni sa 3 iota whole square di iota square ki minus 1 am thola ni adu ki minus lai ra 3 square di 9 yare ko si lai ko adu tari si di kya tare CD 1 square CD 6 iota plus sila ko adu tar CD 1 minus 90 minus etar mani aduga minus 6 iota yare ko adu tar si ke doroba khari na to jo kanu me soi for to jo complex number I know ning is attempt to complex number am lai re ba smaina omega ko complex number am lai z ko complex number am lai ba magi square je magi conjugate ke mana ga dum ne ba yare ko adu ne ba ina se pur ning je to sira si je omega lo ga ina sa hang gi question do si je na omega lo gi tar di si no omega lo gi tar di omega square je kana wa ga na kana magi conjugate word ba singang je wa ga na aina hai ge do re je ado aina ut ke do re je kaino ka anda kaino complex number am ni tari magi conjugate se magi kaino ga square ge mana ina ut ke to bani ko ut ke to ka anda je ut pa je kama ina ut to no je twice ab and 36 si se ai mathang tor ge to adu hauji baw gi si matang no ya ro sim je I'm sorry for that kador ba nang no complex number am je magi ge no je omega o hen gi tar ba nang na sa ara ko omega square magi square lo ko magi conjugate ka mana ne ha bane hai be thadi atem tan te nang gi na sa gi equation ke dor ba z cube minus 1 equals to 0 hai be equation ja magi solution magi root z ki value kya lai na kan z ki value hum lai na gre ahan bada 1 lai ni ani su bada Sige ngang je minus 1 plus iota root over 3 by 2 hai bangang je adu omega thon yare amaduno omega square ta ne habane yare ko adu sigi aujigi aino oning je tem te sigi omega ge square ge amana magi conjugate nem nang yong amana magi conjugate ne ba adu daina asi conjugate no utke na torok posida sira utken torok posida keno matha sabam laira kenom de soira But I land you argument ko ido sigi topic se pai da ko ibagi don't sir both side modulus law de both side modulus law ba a plus iota b le re ba se z bar hai ta re ke dor ba a minus iota b ha bane yare ko I know ji uning is to proof aina so to ning is attempt na te da kaina ba z square ja z bar ga manai sine ba no ning is yare ko z square z bar ga mani sine ado si khuding makta sumdi mandra si ka tangla sumdi mala sumesa sumai na wakhalam khalore se noida confusion mayam tho mani ko aina ngasi gi lesson je plan du tor ga su lak tra duna keno mayam di confusion mayam di tho mani ado hoji utsi ko aina hoji uli je ka dor ba Sigi angang je nang omega ne loksang gi tar ba sing ang je
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ -1 + iota root 3/2 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ -1 + iota root 3/2 ꯅꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯦꯕ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ -1 + iota root 3/2 ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 2 ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕꯁꯦ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 2 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ -1 + iota root 3 ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯊꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ -1 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ + twice a ꯗꯤ -1 b ꯗꯤ iota root 3 plus b square di iota root 3 whole square sibu kaisu kaideko by 2 square ergo sibu kaisu kaideko akhoi tawreise se noi ngawri do ngawroi saidi sidi -1 square di 1 tare si ento photo yengsina sidi minus awai minus hola ni 2 into root 3 tani 2 root 3 iota darani sidi kya tare iota square gi minus hola ni aduga root 3 square gi kya tarba 3 tarani sigan tai ko aduga by 2 square si hota di sidi kya tarage sidi -1 sorry 1 -3 habani adu -2 ke dorba -2 -2 root 3 iota da hore yare ko by kya tarba by 2 square yare ko si gan tai ko adu isrei di nang 2 kam lo yare 2 kam lo tar di -1 tarba tare yoge star entra aina sai de ngaw lem du tare -1 minus root 3 sorry minus root 3 iota by 2 tare 2 ka thanare sorry 2 square ni ko 2 ka thanare makha 2 um de lewri ko adu kya tarba -1 minus root 3 iota by 2 tarabo sigi 2 square ni mathaki 2 ka thanare 2 um de lewri na stare singang ji di kana no to sigi ahum suba ngang ji ne ba -1 minus root 3 iota by 2 gyan dare ko singang ji ne ba aduna haije attempt na te ba sigi -1 plus iota root 3 by 2 ja magi conjugate ne ba sigi -1 -2 si plus ki moto minus thamai je minus iota root 3 by 2 ha je ado tasengna maki yeng tadi amana magi square wele me adu itadi sino omega lo gitardi omega square ji kana taraba sigi ahum su bangang si tara kharam ne ba adu omega square lo bune aina khalu bana complex number khuding makki khalu bne ko si lale me yam lan ba concept wele me na si khatangi sigi complex number ji khatang wele me ko khuding makki generally sum banate aina khalam mi jena generally sum mi sine ba complex number am je magi square ka ba matam da magi conjugate ke manani ha ba aina generally sum ma lo bne do kano si ki si khatangi ne aduna si enda gyan ta bron da ba aina sira omega de omega square la khise omega na si laitar di omega square hola kan da si gengang je tarak khone ba si ahum su bangang je aduna omega square ne ha ba ne aduna ka dorba nangi equation nama piram mem nongonda equation je ka dorba z cube -1 equals to 0 ai equation je piram kan da magi root ahum lai ga ne ba root ahum ja amana real ni ani na complex ni real tu na kana no ai kan da 1 ni adu ka tu pa complex ani tu na kana no ai kan da -1 plus iota root 3 by 2 amana -1 minus iota root 3 by 2 have de tu ki complex hausi complex conjugate ni adu ba koi sangna have do no idea na sino omega thon tar di omega square do si dale mane abuduna si je omega square na have sibu gyan ta bron taro no yanta yengi do anta gyan ta bron ta haina rong nei I'm sorry I nandu no pam sangna matam ju mangal lore confusion ju khara di tho mane ado hausi pau di aina si highs di anta kano clear we bron ta hairo ne yeng sina asa kano noi mayam yeng biram ba jai noi jara asa I noi boring chu da sat khajara khalura yare go ai di boring chu da noi sat khajara khalura noi yeng am ji am phare clear woina ju have ji am nungara har kini adu hauji khangya hauji bau da one thing is very clear pona ma khatang ne aina tai je adu clear ju wele kai bon hai kan da no unda
z cube minus 1 si equation ning the so ya de ko ai the cube root of unity ai z cube minus 1 hai bani cube root of unity equation hai ta de asida ta re cube root of unity hai ta de z cube 1 cube ya re ko 1 cube root ado magi equation da lak ta de nang na 1 do to equation maya lem bane ba seng bai ti cube root of 1 equals to ke dor ba z smai lem bane ado aina cube ka sala ga cubing ka sala 1 ta le ado equation wene semak ta di 1 do som thang ra minus 1 ado na cube root of unity ki equation ai utar by this minus z cube minus 1 equals to 0 si uram tar ba nang na khandoi je o si gi root ahum lai si dum ni ga dum ni ko root ahum lai kana kana no ai kan da amana 1 amana omega square do omega is a khoi just symbol ni aseng ba di kana wai hai ba asi ju ka obya de ko omega is just symbol ni khoi lok ba aseng ba di kana wai ne ba minus 1 plus iota root 3 by 2 ne adugo omega square sin kana wai ne ma conjugate wai ne minus 1 minus iota root 3 by 2 wai ne si khang ga dum ne yare ko just symbol ne ne yare ko si khang si jima yam thina clear wai ne adu dat nang na sigi equation ja sakalak pa matam da nang equation ani changi kari equation mo na yeng ji ko na sai holak pa do akoina sai holak pa do makok ti holak pa do to sila to sila ko to 1 equals to z cube sila mathang tor kan da equation ani puri na raga 0 da gi mne to this equation into this equation equals to 0 na do han bi equation z minus 1 equals to 0 har kan da real part to ta gi mne aduga omega ga omega square ga idi complex number ani tarai do karamba equation de no sigi equation de ne ba z square minus z plus z plus 1 equals to plus 1 sigi equation de tar pone bhai sigi equation to z square plus z plus 1 equals to 0 dagi omega amasung omega square tar khim ne ba aduna aina haining ba tra di kemta na te da ai hena singnam ni ko noida kari gum sugum equation ju rak tar ba z cube minus 1 equals to 0 nang siri confirm tare o z se amana 1 ni z ki value hom sui amana omega ni amana omega square se so ka obya de aduga na sai gi equation du yang kan de sigi equation thugar kan ani ne ba tarak tuije amana z minus 1 hai ba ma amana z square plus z plus 1 of z to give equals to 0 ani ne ba tarak tuije aduda sigi sira ahum bang reje kana no ha kan da ahan bagizina kana pi gi ha kan da z minus 1 equals to 0 zina pi bane to z equals to 1 to ahan bagizina sizina pi bane ado ani suba ani is di kana pi bane ha kan da atopa equation ani zina pi bane sigi equation ni break bane z square plus z plus 1 equals to 0 yare ko sira gi z ki value do amana omega square pi gi ne complex number ni to aduna nangna udui ja z cube minus 1 equals to 0 he udar nang any exam da equation hum lai re khalo cubic equation hum lai na abdo equation hum lai da adu ga dor ba nang na smine z cube minus 1 u bayo hota smine wina uram ya ai si ngang ji wina uram ya z square z na tra bi da x hairam ju ai ko x square plus x plus 1 equals to 0 na adu itari magi root se ani lai amana complex number anima complex conjugate ni amana omega ni amana omega square du na omega ya ngang du na minus 1 plus iota root 3 by 2 ni omega square ai bangang du na minus 1 minus iota root 3 by 2 ne habsi ko ya jab si so ko ya jab adu property khara nai na ji properties of cube root of unity kanu lemem bigyan ta bro cube root of unity property khara yeng ji ko cube root of unity ki property cube root ahum je nang tinjana je sum aham the sum of cube roots sum moi tinjana bi pol jan yeng je ai omega plus 1 plus moi ahum ni ko 1 ne omega square moi ahum ni legi do moi ahum tinjana bi pol ji kya ta ni yeng je du di moi ahum je nang na ta hoto yeng ji na moi ahum je sel lai gre amana 1 ni plus tinjana ni ko amana omega di kya ta ba minus 1 plus iota root 3 by 2 plus amana minus 1 minus iota root 3 by 2 are ko sini are ko moi tinjana bi pol ji kya ta geng ja 1 sidi dang thu character di kya ta ba sa minus 1 by 2 tham ya re thu character di plus sidi iota root 3 by 2 are ko sijo leme mene gyan ta bro de sijo dang thu character pa ya re sijo minus 1 by 2 ne la ni minus 1 by 2 are ko minus 1 by 2 aduga sidi to minus 1 by 2 minus root 3 by 2 minus iota root 3 by 2 devika gyan ta bro adu itar na uji uji sin is dikak na yare iota root 3 by 2 sidi minus iota root 3 by 2 ne adu sira di sigi minus half ka di minus 1 ta re
यारे को माइनस हाफ को दी माइनस 1 ने सी प्लस 1 जिगे दी अहान बे 1 हमले रे माइनस हाफ को की माइनस 1 हमले से 0 तारे अदुना नंगी क्यूब रूट अहुम दो तिन नई फोल जा 0 तारे सी काउ बे यादे यारे को अदुना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जा is always 0 dum da ne 0 तारे ज्ञान तारे को अदगी नंग सिरा कनो अतोपा केस मसा न लौथोक याय तारे 1 प्लस ओमेगा जा माइनस ओमेगा स्क्वायर तारे हाइबे याय असी नंग सानिंग मोंग द सायारे असी अहान बे खतन खंग्र लोरे दा अदगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जा माइनस 1 ताई गा असी दि हाफ रस यारे को असी नंग थांगोना जिन तो तार को बोने अदो यारे सिम यारे अदो मथंगी प्रॉपर्टी मोंग जी प्रॉपर्टी नंबर 2 ना प्रोडक्ट कनो नंग बु यावरिबो नीरेस ज्ञान ताब्रो नीरेस यावरिबो ज्ञान ताब्रो नीरेस आबनि को नीरेस आबनि त नीरेस अदे प्रोडक्ट मोय हम पुरिना दि क्या तागनि सिने बिना बय यंग जी को पुरिना बय यंग जी पुरिना तारदि मोय हम पुरिना तारदि हाइदि 1 into ओमेगा ने into ओमेगा स्क्वायर मोय हम पुरिना kan क्या ताग यंग दुने 1 into ओमेगा दि क्या ताबा ओमेगा दि -1 plus iota root 3 by 2 into ओमेगा स्क्वायर दि -1 minus iota root 3 by 2 आबे मोय हम पुरिना तुने यारे को मोय हम पुरिना तुने oops आइजे कहीं तो मिसिबो ओके -1 minus iota root 3 by 2 यारे को अदु इतारदि oops यारे को अदु इतार सियंग जी 1 गे एनी नंबर पुरिना द 1 हम ताजरे को अदु मखा द क्या तार 22 the 4 तारे सिगन तारे को 22 4 मथक से कना ता यंग जी मथक से ले होरि जे सिंगा अंगा नि जे खतंग नेबा सिंगांग जी खतंग पुरिना दुना हादि 1 गे पुरिना द पुरिना जसु यारे ना सिदी करी की फॉर्मूला द लेरे नंग हान गे दौरा कोई a minus b की फॉर्म a plus अहान बेजना a plus b a minus b की फॉर्म द लेरे सिदी a square minus b square की फॉर्म द लेजे अरे को a जुनो क्या तारबा -1 square plus b न सिदा गलमने तो -1 minus iota root 3 आइजे अदुने a square minus b square b दी iota root 3 whole square यारे को अदु नंग सि होता दि -1 स्क्वायर दि 1 तारे अदु सिर माइनस मसाइ लिजे को अदु सि आयोटा स्क्वायर जे आयोटा कि जारे बा आयोटा स्क्वायर दि क्या तारबा -1 अदु कि माइनस सि के फुगाइ ने तारे प्लस तारे अदु रूट 3 स्क्वायर दि स्क्वायर रूट कक्सना 3 तारे बाय 4 अदु तादि मथक लिजे कना नो 1 plus 3 नि आई दि 4 तारे 4 by 4 1 तारे अदुना सिना हिंग जतेन जतेला नंगी क्यूब रूट अहुम जे पुरिना मतम द 1 ताइसने हाइदि 1 into ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जे 1 ताइ हाइबे ट्रेडिशन हाइजे तनते 1 into ओमेगा स्क्वायर दि ओमेगा क्यूब नत्रो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जे 1 ताइ सी प्रॉपर्टी हम जे इंपोर्टेंट होइगो अदो प्रॉपर्टी थर्ड सेकंड अनि सुबो प्रॉपर्टी जे अमुसु याम इंपोर्टेंट होय कई नय कांदा नंगना द ओमेगा द क्यूब का जे 1 ताग्रमने बा अदो इता ओमेगा टू द पावर 6 से क्या ताने ओमेगा टू द पावर 6 नंग कमाय थंबे आइ ओमेगा क्यूब to the power 2 na thamba yai ai 3 into 2 the 6 ta draw thamba yai the omega cube the 1 diagram ne aduna 1 square 1 ta yar go si da te omega to the power 12 thamme khala ja adu nang thamje omega cube thama aduga sira power 4 tham yare 4 3 12 adu omega cube the 1 diagram ne hoje property jona si na the 1 to the power 4 1 to the power 4 di 1 ai better di omega to the power 3 ji 1 diagram ina 3 की मल्टीपल ngai loi 1 तागने आदि 3 ने ओमेगा द पावर कारम पावर ngai दो 3 ने यन बया पावर नै ओरम तारबा अदुम 1 तागने ओमेगा टू द पावर 30 जे 1 तागने कहि नय का ओमेगा क्यूब टू द पावर 10 ने अदुन सिजे क्या ताबा ओमेगा क्यूब टू 1 तारे 1 टू द पावर 10 दी 1 तार यारबा सिन हाइनिंग जे केम तनते ओमेगा टू द पावर 3n आई तारि 3 ने यन बया मसिंग मा आइनी अखोइ की a multiple of 3 आइनी सी always 1 ताने सी प्रॉपर्टी ngai je khanga de lore nang cube root of unity khange adu nang kai no nang na gano to je kem dana te nang na sira ngasi nai nai je kem dana te nang gi equation amma leira me khala je equation do z cube minus 1 equals to 0 ai be equation je leira me khala je ai the cube root of unity is ne magi root kya lagi te root ahum ahan mena omega ani subana omega square ahum subana 1 haira moi hum leira
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯅ ꯇꯥꯔꯕ 0 ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯤꯟ ꯇꯥꯔꯕ 1 ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯣꯠꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥ ꯋꯥꯏ 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 ꯋꯥꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯋꯥꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3 4 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯣꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯪꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯉꯍꯥꯟ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ -1 + iota √3/2 to the power 3n ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯗ 0 ꯕꯤꯗ iota ꯁꯤꯗ -iota ꯗꯤꯗ 1 ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯉꯝꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯦꯗ 0 iota -iota 1 ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ सिगी वैल्यूज है ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣꯔꯤ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁ 3 2 ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯑꯦ 1 3 2 1 0 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯖꯣꯒꯦꯁꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯣꯒꯦꯁꯅ ꯍꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ 2 ꯇꯥꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ 2 ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯒꯦ 2 ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯁꯤ 2 ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ -1 + iota √3/2 ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ -1 + iota √3/2 ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯅꯪꯒꯤ ओमेगाꯗꯨꯅꯦ ओमेगाꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ओमेगाꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ -1 + iota √3/2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ने हाइगिदुदी यारे को अदु ओमेगा टू द पावर 3 एन हाइबो समानाइबा प्लस सिजु -1 प्लस आयोटा √3/2 टू द पावर असिजु ओमेगा ने याबा यारे को असिजु ओमेगा टू द पावर 3 एन हाइबा याइबा यारे को अदु हौजिकता तौगरे हौजिकता नंग कनो अमा तौगरे करी ओमेगा द एनी 3 की मल्टीपल 3n ओइतारदि ना दुम क्या ताने हाइबा 1 ताने हाइबदो +1 इक्वल्स टू कनो लारिसा ज्ञान तादब्रो देनी ज्ञान तादब्रो तायरोने हौजिक तौगिदि ओमेगा टू द 3n दो 1 अदुम ताने हाइगिबदो यारेको अदुना सिने ओमेगा ने मा मनों पिरामिड जे ngahन gidu mine ani sang hotpane sidi second am ta chu tai na yare nang cube root unity gi idea hai tardi khang tardi gyan ta hawda bro n do even no ju order ju ai any 3 की multiple लारिसा के देनी के ज्ञान तादब्रो तायरो सी होसिको
मासी प्रेम जे z से complex number ni such that c equation is sumba complex number ne ado akhoi ne puthwai je mar puthwai find the value of si angang z to power 99 plus z to power minus 99 gi value puthwai bane yare ko ado itari z plus z to the power minus 1 si je 1 tai ha bane ado itan de yeng thok sin si kari no si je z plus z to the power minus 1 di akhoi z inverse ha 1 by z equals to 1 si kya tar ba z square plus z by z equals to 1 si kya tar hai oops plus z na te ko I am sorry kitang thu bude ta plus 1 hai to plus 1 by z equals to 1 so nang kya tar hai sa z square plus 1 equals to z cross multiplication toraga yare ko ha is software jin ke tor sa no si 1 happening ko si na habe tradi z square plus 1 equals to z yare ko si z square minus z kya darba si z se som thanga aduga minus z plus 1 equals to 0 sine sin to photo yeng jine z ki value na puthok sia z ki value puthok tari si z equals to quadratic formula palo minus b so the a ki value kya tar ge a ki value di 1 tar hai yare ko kai ki noi kan da z square ma mang da le tu ni a ai je b ki value di kya tar hai minus 1 tar hai c ki value di kya tar hai 1 tar hai yare ko z ki value di kya tar ba minus b habani minus b di minus 1 plus minus root over b square di kya tar ba minus 1 square minus 4ac 4 into a d 1 c d 1 by twice a 2 into 1 yare ko adu itar di z ki value kya dar gaya kan da si di adum thamgi je minus 1 sorry minus of minus 1 laga plus minus root over si manung je kya minus 1 square di 1 tar hai minus 4 into 1 di 4 tar hai minus 4 1 minus 4 di minus 3 tar hai root ki manung da minus 3 la apni na nang kai la ne ba iota thola ne ba iota root 3 thola ne na sai hot paduni ko si ja by 2 adu nang sila minus ka malok se aina minus ka malok wi maram ju lei ko minus ka malok tar di yong ko sa minus se minus ka malok tar di si minus 1 ka thang ha ni si minus malok thok ram ni ase di plus minus lai ne na minus lok thok pa matam dum plus minus dum lai ga ni ari ko aduga iota root 3 by 2 lai ha ni yare ko ado makha minus kam lo bai jama thak thang lo pani ko makha gi lok pana te ado akoi bracket code pa di plus ki code pani ke su gai de divide to boda nang na minus to divide to boda ju distribute to ya de yare ko asi manung gi angang ji kana no manung gi angang ji di omega ne manung gi angang ji ani ne amana minus 1 plus iota root 3 by 2 ne adu di omega ne adu amana minus 1 minus iota root 3 by 2 ne adu di omega square ne yare ko adu itar di ke tor ba sa z ki value je kanam to oram dre ba kana oram me ba manung ji omega ni na minus omega wele me minus omega or minus omega square ne z ki value yan tare ko adu na amma khatang lo ju ya amma khatang lo ji hoji ki na minus omega ta le me adu itar si ke tor ba sa minus omega ta le me adu nang sei phangi ja khoi na equation je hoto phangi ja z ki value ja minus omega ta le me yare ko je phangi do adu itar di mana answer to puthwai ji kai no z to the power 99 plus z to the power c puthwai bane then mana puthwai ba z to the power 99 plus z to the power minus 99 je puthok sia asi di z to the power 99 plus 1 by z to the power 99 asi di kya dar ba z to the power 99 di z to the power 3 yare ko z to the power 3 to the power kya tham yara z to the power 3 to the power 33 tham ja
야래고 아두가 CD plus 1 by z to the power 3 to the power 33 tam yare 야래고 아두 이따디 z to the power 3 hay tari kana z to the power 3 di z ti kana ta agram ne ba z ti minus omega ta agram ne यारेको z to the power 3 di kya tare minus omega cube tara du ne ado minus omega cube adu di kya tare omega cube di khoina sai 1 ta ya gibdo minus 1 tara ni asidi minus 1 to the power 33 plus 1 by minus 1 to the power 33 is samanare minus 1 to the power 33 di minus 1 ta ye ai minus 1 the odd number ka ta di minus 1 ta hai do sisu kya tarba 1 by minus 1 la ni sorry plus lai je ko masagi plus la ni sidi minus 1 minus 1 see minus 1 by minus 1 is minus 1 minus 2 answer minus 2 that yare ko d is the correct answer yare ko d is the correct answer se Larissa ga no ga to yeng drama le ko Larissa ga de ni ga sin ni adu ni kano question di kitang kano ni na ahoina question di kitang ahoi noi gi council gi question gi kitang khena ni council da hang question di lai hang bani ko ado noi council noi kano CBSE da hang council da hang question di lai si di competitive exam gi question ni ado moi de kitang lo khala ni average question ga ta na je ko ado question je average question ne ha ju sugum question kitang lo khalak pa average te khalak pa hard yam hard mak ne ha ju ya da ba ko adum hard ki level da hang ba dum ai di g ki level da hang ba question ju dum hang ya ai di khar lu question ju dum hang ya ba do aya ma di ken wa ta ni rover minus I rover minus 2I rover minus I ki keno di tongan hot ni mai di nang keno to hot ya ra roi ma di ko x ka pala hot ya ra roi di keno na ablis nang question jai keno da jo keno na jo hangram ni ko akhoi ye niras na jo hangram ni akhoi group ta niras na jo hangram ni ma nang question je rover minus iota ki value ji kya ta ni nang x pala ga si di minus iota equals to x squared da hot ya roi ai hot khram ni ko ina si thawaina I foreign group ta kano tharake question am tang ho je theng ju theng ga pung tare han ga question ba ai group da tharake ko ai hot kram ne group ta kan nearest na hang dana question ta hot kya do lo sla ja question am phado question ama lemre minang gyan ta do di ko ai na ja kano ai kano ta ga nang gyan ta do pa ni do video loi phangi ni dana adum link do sang yeng ya bane ba adum nang happy happy yeng wai di nang ho gyan ta dana sum cha khra di nang pharak tar ni adu sum tara roi adagi ano bu zu we na si kano class hojik aya amna hojik yaw ngai nu pa ma sang is di kano tha ga do ma tani ende tha ga do ma tani moi di aya amna kano ka ba tani class 12 bor ma tani adu moi di lai thoe ba ado class 11 kari ba noi de handak ta tamak thangai ba noi de kitang lu thoi ba kai gi noi kan da complex number ge punsi gi thena dre po ne ba handak ni nong dam ba ne ba yar ba dum nang wa wi leiram ne ba adagi kaino zu kari adagi permutation combination noi punsi da swing thena dre po ram thena ko ne ado kitang lu ni thok ne ba do lu danam ni ado noi na hujil lu ya ja hayeng nang kano noi gi school gi takla kan de lai du ne adi amu ani suna thena ko ne na yara ko ado aya si class ke no ka banga is the loi kyan tarang ngone duga noi ahan ba thengna bai ni akhoi ju ne ahan ba complex number thengla kan da moi ju ne sa mane hosi kyan tar yang ngai je oi mako nga tu ngau nei ya tani complex number thengna kan da ado permutation combination ge thengna kan da ado noi di ko noi da no wo thengna ko ni na khitang wa ne ado ke se ke no to ro no ado da kem ta ke no to no nang khang dra di adum yengo aduga khang da lai ta di dum phone to ro hango ko su gai de ko ai dum ta la ke ni ai dum ngang dum te phone to le na khang da lai ta di hangning ba lai ta di ai ko adu ga nang na hang bai kai ha ga na ikai di kai no do hang bai kai ha na ke no to ro video adum yeng ba ai ke no tham me adu yeng ase
omega cube की value is 1 ताई बा then the value of सी अंगांग की value बुथो है बने omega cube की value is 1 ताई है तुम खांगे omega की value is 3 to the power n का तुम 1 ताई है यार को सी अंगांग की बुथो से अब सी अंगांग बुथो से नंग असंगावर ने बा सोबम ले में सिबु कमाई हो तुनो ना अदो आई ट्रिक हम खतंग पाल हो के बसे so a plus b omega plus c omega square by c plus a omega plus b omega square है बने अदो मथक मखा का से कमाई हो तुनो खंग दे a की b की c की value खंग बने ते अदगी omega square की value खंग बने ते अदो ना खोइना हुज तो दुजा कई तो जुना कांदा ना कई गुम मथक से ओमेगा ना पुरी नसन बा मथक से ओमेगा ना पुरी नसन कान कई ठोकने मथक से ओमेगा ना पुरी नसन देना मथक से ओमेगा ना पुरी नसन की तारी नंग सिरा 1 by ओमेगा ना थमक तब दी यारोय कई नो कान सी ओमेगा से का मथक कक्थन रगा आई अंक ददी मथक त कइनोम पुरी न की तारी मखा द पुरी न कने हाबदो अदो मथक तो ओमेगा थमर मखा द ओमेगा थमे अदो आइना मथक तो ओमेगा थमी मरम जे लईबा नना सिरा न पुरी नौने ए का ओमेगा पुरी न तारी ए ओमेगा सिंगांग जिम फंगे मथंगदा सिगी b ओमेगा से नना ओमेगा न पुरी न तारी b ओमेगा स्क्वायर तो सिंगांग जिम फंगे मथंगदा c ओमेगा स्क्वायर नना ओमेगा न पुरी न तारी c ओमेगा क्यूब फंगदुने अदो ओमेगा क्यूब ती 1 ताग्रमने अदो इतारी c गतंग तावरनी सिंगांग जिम फंगे सब माना थोखरे कखनले कखने यारे ज्ञान दाब्रोनी हाइसिबो अरको प्लस सिरा जो सब माने a plus b omega plus c omega square by b plus c omega plus a omega square सिरा जो नंगे दौर बा हौजिक तो माइसा माना नंग सिरा दि मथक त पुरिना रोइ नंग मखा दोइना पुरिना रनि मखा दोइना सिरा ओमेगा न पुरिना बिरो मखा दो ओमेगा न पुरिना मतम दियंग दो ओमेगा का b के पुरिना त b ओमेगा न ट्रो तो b ओमेगा फंगे तो अदे ओमेगा का c ओमेगा का पुरिना त c ओमेगा स्क्वायर तो सिरा फंगे तो the omega ka e omega square print ta di e omega cube di 1 ta gram na e singang ji phang adu ne adu mathang ka puri na de hoi ke sukai de kari no khoi angka de mathang ka puri na ke sukai de adi mathak ta samana puri na ta ri makha du puri na ne adu 1 by omega le mau re asi manung yang ang zai no ja ba do si nang ta tu ji e omega plus b omega square puri omega na puri na ge ni ko plus c का तंग दावनी बाय मखा लेजे c plus a omega plus b omega square ने c के सुगाई देखो मथक दे नंग ओमेगा थंबिरो यारे को अदुगा सेले ओरिजिना मथक दे a plus b omega plus c omega square ले जरे बाय c दि नंग ओमेगा प्रिंटा दे b omega plus c omega square plus a into omega square ने omega cube तो 1 तारे अदुना a का तंग दावरे सिन दि यंग मथक से माना मने सब माना बने कथन रे नंग दावरी जे 1 by omega plus omega दावरे 1 by omega plus omega is दिखना नो 1 by omega plus omega square is नंग होलो क्या तारा सीधे 1 by omega plus omega square दी क्या ताए -1 दाब निको से नंग कमाई होट के सीधे सी न सही इक्वेशन दुने से inverse ni ko sina inverse ni sina omega ni si yenga se adum yenga se 1 plus omega square by omega ta ya go 1 plus omega square by omega si yani go 1 plus omega square by omega ko so nang ahan ba property yung sum of the complex roots cube root of unity 1 plus omega square si kya ta hai ki ba 1 ta hai ki ne sorry 0 ta hai ki ne product na 1 ta ba sum na 0 ta hai सिदी 1 plus omega से क्या तारबा 1 plus omega square से क्या तारबा omega सम था करो minus omega अरे को तो इतारी minus omega by omega इसे क्या तारे minus 1 था अदुना सिंगांग जे कनाम तना ते कना ताले में minus omega minus 1 तारे बा तो सिंगांग नंग ना साइजु उग्रम ने omega plus तो यार ने साइजु करो minus 1 तारे को अदुना ऑप्शन नंबर दिस द करेंट आंसर अरे को सेलो रे हयंग टेस्ट की हेंग टेस्ट फजन पानारो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई की कनो गनी करे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यार को आई कनो माई के बनो इस क्लास 11 का बंगांग जो यावरी को एनडे थारी दबा नो पी अदो हान बाउजी क्लास 11 दा कारक पंगांग इस दिसि पोंग और मने बा दो नोई जस्ट एक्सपीरियंस ने खदो बा याम रुइना जो खंजलु नो बा
adum line kan tu noi ahan ba thengna bani aduna ju lu na phawri ni hausi class hausi 11 loira ba 12 kari ba sum 12 pass tawra ba ngang mayam yawri ngai ji moi di kaisu lu na khalamoi si je lu ramoi ba ado 11 na kar ba ngang di lu du ne ba ado just kaino ning khalo ahan bu ji gyan ba thengna bani aru ba poni ahan ba thengna ji lui ki nei yare ko adu noi mathang school ga taklak pa dagi mathang amung noi preparation dor kan di amur division dor kan la gere yare ko adu ne ani nge adu ko sulu na khange no adu gyan tar bo ta da bro gyan tar anta kamena mam da pinar mo gyan tar di tai har ga adum sapi gro yare gyan tar da di le bro si par ngi ji ni ko tai ha sa lo yare adu ko lo sala je asi khal theng ga idi ngan na lo ge ra khan mai tai hai sala chana gre ya ai kana yauri no de yang ho ge e kenu lai sana sai de ni ko budi khum de du ga hoji da loira kan de khumai na aina sai de nang lai sa khrama le in sai lauri lo adune lai sa ta ne ba gyan nang han ba thing na ba ne ai je noi de lu noi di class 10 da pass dori ba ngang ne ado mes ki keno je class 10 book level ji pura basic ne ba ngam sai ki class 10 keno ne ba adu bok ta di noi kitang line le ba de hoji 11 da bak lo khlai ne class 10 da 11 chong pa je lu re ba yang class 10 da 11 12 ka khalak pa je adum lu khale ba aduna ahan ba thing na bani nang chap ba ni physics chemistry da zuloi lu ra kani sidi yare ko ahan ba thing na bani na loi lu ne ba ado kem khallu no da noi mathanga mong noi na keno tor ko matam da la ka ne ba mathanga mong noi thengna ko matam da haying school yo jana ta ko matam na haying nang na revision tor ko matam loi la ka ne ba sana pa jara ko matam loi la ka ne arba aham ma thengna bai ne aduna sida kem ta nang warning ai ta sai me sai train na sir khaninga leite arba TS marks one mas one da ba du keno le me be du ki da nang warning ai leite nang hi honabam thokbudi hona ga dumne ya ko nang hi honabam thokbudi hona biyo ba nang TS da mark solan ge de khan ga no ba ai TS da mang wang da ya de ai de ai question khum da ya de hai ta ya de hona ba nang madu mang nem jab du ko su gai dem nang hona ba dum yauri mina o ina du tha ka ne ba as nang hona ga phang dam ni ka su gai de na ya ko ado nang phangoi na hana de hai dok pa ya de ai phang ni khala hona ga dum ni phangoi na na hai du na du di ya dre phang ni khana hona ga dum ni nang kan no hona jab du hayeng aduda lan ba du ko su gai de ba du gi chaw ba price lai ri ba du gi mahi yan ma matang su la khine aduna hana mark phangoi na hai dok pa ya de ai hona ga ni mark phang na hona ga ni hai ga dum ya ko hona ra ya hayeng gi wish you all the best hayeng pung taruk ta exam ni pung taruk kem soi ba ya de mamang ida rosni je thing na pi ko rosni je yaroi ko pungam khatang ni pung taruk tai na taret adu loi taret ta loi khomjal ne ado mathang dei di handak tai di accept toroi ko late oi bangai accept toroi adu question lan ba yaw kan noi hang ba ki da hang di ngo da question lan ba yaw di hang ga dum ne lari sa ga jingan ni question lan ba ai na hang ka no hai na hang ti group da di thara no question lan ba yaw ta de ngo da personally message sa ko ai sa ri question lan ma le na yare ko group da di hai di group da thado thajin du di no ai ti ba group da ID group da mi mayam sum message thagna di nuai tre na group ti aina message thabi ya la roi heng di kai yun hai kan da nangi keno to duni na exam to duni na ado ai mon personally question lan ko bai di ai ju question semai ni na ai don semak pani question do aina ai gi on semak pu yaw duni aduna question do sometimes lan ba yaw le ado noina dum hairak pa ai question lan le ko le na ai sep to kani da na okay ya ne ado hayeng kan honaro hayeng dum mark 20 marks ni hana sa manai chapter do je one direct question am je na high gram ni ko do paro okay wish you all the best.